يلقري مسخ غري هلو خبري مسخ غري هلو خبري أخينا الأداء سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أب بدرجة عالم أزارب تار أستاذ زلو ويون قلعتنا عالم سحيبهم زلو عبيت سيناتات كنرينا بمسرتو أبزوانزي تي أمونغراشان يوكرين زكبر زلو حدش كمبار بفلا يدما سراويتنا يوكرين أو وش تراشا زكبر زلو متكعتي دارجع ملوك قلعتنا ميديا أبو يقيد اللغة بالغلينا مغنياتو كيناتنا يوكرين بالنيرنا هجو كيناتنا يراشا كهون زفتن زلو سلازي أمريت راشا أتيو زجبر زلو متكعتي أو زجبر زلو ربرب بزحت انتنا يوهابلو ما نمسد ما كردو أي كالنا له بلع استراتيجينا يوكرين دي زفتن زلو ويس نفس قتلتن أشنتن يزتكبر زلو زبل مجد ما منقب زحت كنسمينا سلازي من تاي قوم جيرو انتاي كون نبي جلسك خيدخل زبل زربا كنرينا كمدما إيران أبز كنياتي فلويات وارات كم زلواون كتر جميرا لا مبزحت جزيب زوان زنتانا نرزلنا تهديد أنا زلني عمي كم زين نابلكا مانيفر كتجبر لك عمها شو فورس عمها مرأي سلمتاي تابكينات كأتها خلها بمفرره بدبلوماسي نكفتح نخجبر مالك زي كم استراتيجي حجرات حزن علو حزن أوزر لو كنا تاتينا نرزلنا مجمريا أبزين كنت زتكوري تكونتي سبسب أبي روبا زجبر زلو تلواناتو دما كنرينا أمريكا تعبتو ملسون كرينا تفعل عليه ملسيز وابو زلو اسكبزناي فرنسا ريبورت ونجمر مجمريا what's going on First, Kyiv is pressing forward with its cross-border offensive in the Kursk region in what appears to be the most significant attack on Russian soil since the war began. Ukraine's Air Force says it destroyed all 27 Russian drones launched overnight. Meanwhile, at least 4 people have been killed in the Ukrainian town of Kostiantynivka in fresh Russian artillery strikes this Friday. The rescue operation underway to find survivors. Sometimes قبل زلو عرباو ميديا كم زعبي عود جيروم حركة كابتي استراتيجي وانت لهن رينا التي ميديا بزعبا يوكرين مزراف سلوز قدفو نتي ميديا بزعبا يوكرين نخزاربن عمو خمزلون يوكرين كقبر خمزقولون أبزينا نخمسون زتقبري وسانا يزبلو كيلا تطلو ونياتو نار الشعوة يقود سلوزلو كام ميديا تتعلي عرما اتحاقز كتاف سلوزغوني أم ميديا قدن كلو لهم يوكرين لازي زيجيرو مزلو دما يوكرين أبزينا نممزع بزعبا يوكرين نخزرب يسعر له حيل له من خبهالو استقبر سقمت تغندي من شيء تغندي استراتيجي خون زغل أم ميديا نخمتو مورالنا يوكرين حافن مبالي خون زغل يزبال زلمبر نحاد قلاي زغونه وي ونحاد بعبيتو بصفحاتو زفلت حجر بشح سراويت عتيقة وريركا قد حزولو تخل عقمي وي ونفلوي طباب يلن قلنا غتل كما يجيرون كشفنوا لهم كفتونيهم رأيوهم نفتاويهم زجبر انت جبره كما يلوم يشوفونه لغطريهم. The rubble. Well, for some analysis on that, I'm joined on set by our international affairs editor Rob Parsons. Good to see you, Rob, as always. What's the latest we're hearing from the ground on that Ukrainian incursion then? Well, the first thing is that it's clearly still ongoing. I mean, a couple of days ago, we had the chief of staff of the Russian Armed Forces, Valery Gerasimov, saying that it had been stopped and was being pushed back. It clearly is not the case. The Ukrainians were making advances on Thursday, and overnight they seem to have made more. It's not just the first invasion. سنتين نرزلنا كم زابتي كورسك زبال زلو أمريتنا رشا كساب 100 كيلو I think كساب 100 كيلومتر سكوير الصفحات ولا 300 كيلومتر سكوير زغون مريت حيزوم كم زلو حيزوم ديوم كف قبلو انتهيت علامة سنهلنا بكالوت كيلاتاتون كفتشا كفتنينا انتتي متهاوم نصور زخونا غوين بزوانزي بزح فيديو تاتالو نبحق حما وقينا نرزلنا أوروباويان أب كمي درجة بتيحهم كم زلو نزل نراها نحرقيت كأتمتشخ خانة تي حيلنا يتوجن زلون طريقة نبحق الزسم بدن الزممني بتزول تبتيحي زلو كنتات طابنت بفلاي بوغن أوروبا قالت تانكتاتنا يكالوت هجرات أمريتنا يراشا ترأينا اللوا تانكتاتنا مالت تانكتاتنا جرمن تانكتاتنا عاد إنجليز حيزوم يماتيوم زلو سلازي إذن بعلو انتهي تسلوا كل ويو ناي حد كال سراويت ناي كال هجر أتصوارات أمريت راشا يزرع زلو بفلا الجرمن بز قدايزي أمانا يمسن بيدو من فريهم زلو معناتو أتصوارناتهم قبلوا لاو مريت ناي راشا أتيتو كسل زلو
يوكرين أفكيدهم لا ديما يفكرولان قال روسيا يفكرنا لان يمزولو زلوغن بزح حتوتات زلا عالي مغنياتو راشا انت عين القبرة ملسق تبيع نجزيو كما يجير كانت سراويت عقيدكا سقمت توزلو نتي أتيدو لنا يوكرين مالتيو تقندز بحال زلو أبزي بي ميليتري استراتيجيست سكرت زارب كلا نسمع هي قابنا أبو زحش أناليسيس ناتا 4 days into this operation. Good day, Ben. Well, it looks like Ukraine has prepared at least a tactical surprise for the Russians and tried to emulate what the Russians did in Kharkiv. And this is being done in absence of a clear strategy of victory in both political and military terms. So the idea here is... So انتهت من دلع tactical surprise ويون كمزي فلوي جنبار بمخفات نرهشا أزنقعكا نتناتا أسلالفانا سراويت ويون هاي تتقبرو زلا أكايدا كزرق زخل ويكا أقرقر كفتر زخل مهنياتو كابتو زلوا عرتات سراويت كتنكسا أسلا زلوا ويون كالي سراويت كتسوع أسلا زلوا سلازي نتناتي أكايدا ناتوم نخزر قلهم ويون حدش مومنتم نخد فترة حدش من قدي كم زقبرو نخد قبرو ميو أبز حلفوان راشا بتمساسالي بحركيف بهالوقن حندبتها ومدقعتي فتينا نيرا سلازي يوكرين أبو بزح حقاف كم استفتر اللان بزح سقام كم استفترني الذكر بتمساسال دما كوم عينات نمفتاري جن انتهت بلا لها بفصل مالسي استراتيجي زلوي الكاخت زارب تخل جنا يكون راشا استراتيجي نيرو تزقبروا مغنياتو حالي عبا هاجري كالاي نتمتون سراويتنا يوكرين نادا خمز خيزلو توساخ كمبارجيرهم كمتو خلو نابو جزء خمتاتيو يوكرين جن أبتز اللو جنبارات واحد سراويت أقاتي مو مالي زبازل even نتز حيزوم زلو سراويت تراشق دفعهم تفتندلا أبون سراويت وحيد ومالو كابتو وحيد ومزلو سراويت مليسهم من الراشق متو أكفتن خلو نسهم يمزبطتون زوحتون زلو يا تبل سمعوا لحن تزي تزجيرهم مزلو نعتاتهم عند حدا جايو يا not just to shift the narrative because in the past months Ukraine didn't come out on top in the information space, also in the Western information space especially. So this is a way to shift the narrative for Ukraine on the one hand to boost morale for its own internal audience and its troops, and more importantly to position itself in a better way if it comes to potential negotiations, because we have to remember the wider context and the fact that there will be... So, the كال استراتيجيات كهون زخل ون مجمريا نتي سراويتا يكون نتزبع مورال حفن مبال مغنياتو كل جزء ندفع لنا نهرم لنا نتشجع لنا تراك مبال دفشينا لنا خمس جيرنا لنا نعود ملكتات كتر خلها فيديوهات كتوص خلها التزبي مورال كسمع أخذ سراويتون مورال كسمع يغل مغنياتو ناي مورال تقام عابي شجرا قاتي مو حمزة ليوكرين بزح من سيد ما كابت هجر كحد بزفتنا لزلو بقول من قدي بتريك ولا تحت من بستفل عليه من قدني يمزعك توزلو إذا كم زيلو نهلو كم زعير متقعت من البعض مورال كبام يخلقن اتك عندك هون زغل بمورال بخمسة كشكا زغل سب كله يكلني تقندي نتي ميديا أغالبنا ميديا نمركابن أبت ميديا في الله بعربا ميديا أغالب كبام سالسايد ما leverage كونهم تاي مالتيو زخون يكون شمقلنا ويون زتن تجميرو مريت حزنا سلزلنا مريت حزكم الله لهم إذا قدفوا نزخ نقدف نخبلو ونك حق زام يخلي تحطه بشح سرايت هاتيغا نخلت نعوارح نتبوتات قطازيرية قطلة لوجيستيكس ان سبلاين كما يكوني زي تفلتسي نخومو كبلو خلو نبعلو I think درت زحلة في تعبيد كون قلي بهالاي. Elections in the United States in November, and this might determine the fate of Ukraine. So right now, Ukraine thinks it's better off if it can have that little bit of territory from Russia in order to be in a better negotiating position. And of course, it would help Ukraine to several Russian logistics, because Suja is where major roads are. It's a logistical hub. So it is an important town, and therefore Ukraine went for the town. And I foresee that there will be more attacks like this, maybe on Belgorod, or maybe on the Kerch Bridge, or even both, in order to improve its position. So basically, so انتهت بالدلا عندي قمتات كتوسط تغل تك حسبوه زلو قمتات كوستي وسيكا نخمز حسيبا ما قبلو كتبل تخلقن بنتصور نمنتاي لاما غيرو ملو زبلقن قضاي نجر يوكرين ون مغلص ايهابون انت تغيرو زلقن كبزحات وغنات كنسمعينا دارغا ناي عقل صبت سقم تطريخا تبل تخل ويون منالبات نغزيو قال نجر ناي راشا استراتيجي نمقيار ويون نمصلاو كم دما راشا فلوي بنقسقاسات كتقبر
ፑቲን ፍሉይ ኣኼባታት ብዛዕባኡ ንክገብር ከምኡውን ዩኤን ብዛዕባኡ ንክዛረብ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ንምስሓብ ክኸውን ዝኽእል ካብኡ ዝሓለፈ ግን ዓበይቲ ለውጥታት ከምፅኡ ዝኽእሉ ኦፍኮርስ እቲ ቦታ ሒዞሞ ዘሎ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እውን እዩ እያ ትብል ዘላ take parts of Russia to keep up their sleeve in negotiations in getting back parts of Ukraine. Is that what you're saying? That is correct, yes. How far have the Ukrainians managed to push into Russian territory? Well, according to some sources, they took some 350 square kilometers of the territory. The problem is, however, and that is why I said it's a sort of a strategy of tactics, because Ukraine had to move troops from other directions, and potentially the 42nd Brigade from Pokrovsk direction. So it's using the forces that it could have used elsewhere along the line of contact. And the question is, and how far will Ukrainian armed forces be able to progress or even to hold the territories that they are currently occupying? እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ እቲ ተገይሩ ዘሎ ታክቲካሊ ዝኸውን ንግዚኡ ክጥቀመሉ ትኽእል እምበር ከም ስትራቴጂ ነቲ ዓውደ ኩናት ማእዝን ናይ ኩናት ሓይሊ ናይ ኩናት ንምቕያር ክጥቀመሉ ዝኽእሉ እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዋሕዲ ሰራዊት ኣለዋ እቲ ሰራዊት ወሲዳቶ ዘላ ብርጌድ ድማ ንካልእ ላይን ኦፍ ኮንታክት ዝበሃል ወይ እውን ትቐንዲ ዕርዲ ናይ ኩናት ዘሎ ኣብቲ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም መስመራት ዘሎ እቲ ዕርዲ ናይ ኩናት ዘሎ ኣብኡ ዓብ ቦታ ሒዞም ዝነበሩ እዮም ስለዚ ብካልእ መንገዲ ሓጓፍ ከፊቶም ኣለዉ ሓጓፍ ክኸፍቱ ከለዉ ናቶም ገምጋም እንታይ ራሽያ እውን ካብቲ ናታ ዕርድታት ሰራዊት ከተንቀሳቐስ ራሽያ ግን ካልእ ሰራዊት እያ ተምፅእ ዘላ ካብቲ ዕርዲ ዘሎ ሒዞሞ ዘሎ ኣብቲ ዕርድታት ዘሎ ሰራዊት ኣይኮነ ካልእ ሰራዊት እያ ኣምፅያ ነዚ ኩነታት ዝክትዓግቶን ክትምክቶን ትፍትን ዘላ ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ዝሓለምዎ ስትራቴጂ ምናልባት ራሽያ ንዑ ከይትስዕብ ትኽእል እያ እዚ ከዓ ንዩክሬን መሊሱ ክሃስያ ዝኽእል እዩ Hence, I'm saying that this is more than for psychological, for a media effect, because elsewhere the Ukrainian forces on the Ukrainian territory facing the Russians are not in a good position. So how dangerous do you think this move really is, considering it could put its forces in other parts in danger? Well, it could lead to the Russians taking Pokrovsk. It could lead to the Russians taking Chasiv Yar and advancing to Slovensk and Kramatorsk. And from the rhetoric, this move could psychologically backfire. Instead of hurting the Russian morale, it could boost the Russian morale and force the Russian leadership to reconsider its current aims in Ukraine and push further. And we have heard Medvedev saying that they should go for Odessa and other cities which were not on the list, or at least not officially on the list. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ቀንዲ ዕርድታት ብፍላይ ብሓይሊ ዝድፈኣሉ ዘሎ ብክልቲኡ ወገናት ሓጓፍ ፈጢሮም ስለ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ራሽያ ሞራል ረኺቡ ብኡ ክደፍእ ይኽእል እዩ ብኡ እንተደፊኡ ድማ ንውሽጢ ኢቨን ሜድቨዴቭ ዝበሃሉ ናይ ሴኪሪቲ ቸርማን ዲ ኣድቫይዘር ኣብኡ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ካብ ኮነ ንሕና ኣብቲ ዘለና ሓሲብናዮ ዘለና ደረጃ ኮነ ዘይሓሰብናዮ ቦታታት እውን ናብኡ ክንከይድ ክንክል ኣለና ክንበሃል ኦዴሳ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ መሊሱ ነቲ ኩነታት ንራሻውያን ሞራል ሂቡ ንውሽጢ ክደፉ ወይ እውን ሓሲቦም ዘይነበሩ ግብረ መልሲ ንኽቡ ክገብሮም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓሲቦም ዘይነበሩ እንድሕር ጌርካ ኮንካ ንሳቶም ድማ ክገብርዎ ዘይደለዩ ንክትገብሩ ትዕድሞም ኣለኻ እዚ ከዓ ባክፋየር ወይ እውን ነቲ ንዩክሬን መሊሱ ኣብ ፀገም ክእትዋ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ 300 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣቲኻ ሒዝካ ክትዕቅቦ ዘይትኽእል ጌርካ ነቲ መሬትካ ክትዕቅቦ ትኽእል ዝነበርካ ገዲፍካ እንተኮይኑ ደገፍቲ ናትካ ክፈትዉካ ኣይኮኑን ንስኻ እውን እቲ ዝገበርካዮ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ተመሳሳሊ ርእይቶ ድማ ብካልኦት ክኢላታት እዩ ዝወሃብ ዘሎ እዚኣ ትዛረብ ዘላ ድማ ናይ ራሽያ ደጋፊት ከይመስለኩም ሓንቲ ዓባይ ደጋፊት ናይ ዩክሬን እያ እዚ እቲ ኩነታት በቲ ደገፍቲ ናይ ዩክሬን ዓይኒ እናረኣና ኢና እቲ ሓቂ ንፈልጦ ዘለና ብወገን ናይ ራሽያ ካሊእ እዩ ናይ ራሽያ ተምፂኻ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝበሃል ዩቲብ እውን ኣይሕልፎን እዩ ብወገን ናይ ኤሮጳ ዘሎ ናራቲቭ እናሰማዕና ግን በቲ ካልእካ ስለዝከታተላለ ንክልቲኡ እናገናዘብና ማእከላይ ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ውግእ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ክልተ ሓቂ እዩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ወገን ናተይ ሓቂ ኣለኒ ዝብል እቲ ሓቂ ግን ኣበይ ኣብ መንጎ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣብ መንጎ ዝኾነ መደምደምታ እናወሰድና ክንከይድ ኢና what is going to happen. However, this tactical move is very costly for Ukraine, and so the hope is that the Ukraine will be able to achieve its desired effect. But it's difficult to predict whether that will be the case. Marina, you say costly. What sort of financial means and military might does Ukraine have right now? So, እንታይ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ እያ ከምዚ ጌራ ዘላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክምለሳ ኢና ካልእ ኪኢላ incursion by the Ukrainians has now gone on into its fourth straight day, and Russia is scrambling
to try and repel this incursion? Was Russia taken by surprise, and why is it finding it so hard to push the Ukrainians back? Yes, Russia was clearly taken by surprise, and it's not hard to see why. You have to get a sense of how vast Russia is. It's enormous, and that border between Ukraine and Russia is hundreds of kilometers long. It couldn't possibly be defended like. So እዚ ኩነታት እዚ ዩክሬን ንራሻ ብሓቂ ድያ ሃንደበት ረኺባ ኣጥቂዓታ ወይ እውን ብሃንደበትነት ድዮም ከምዚ ገይሮም ኣትዮም ገለ ክብሎ ከሎ ብትኽክል ሃንደበትነት እዩ እዚ ራሻ እዚ ኻ ዘገርም ኣይኮነ ምክንያቱ ስፍሓት ናይ ራሻ ኣብ ግምት እንተይቲኻዮ ውቅያኖስ ዝኾነ ሃገር እዩ ንኩሉ ወገን ምሉእ ምቁፅፃር ኣለዎም ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰራዊት ኣለዎም ኢልካ ክትዛረብ ኣይከኣልኒ እዩ ስለዚ ከምዚ ንራሻ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ከምዚ ግብረ መልሲ እዮም ክብዝኽእሉ እምበር ምስቲ ስፍሓት ናቶም ብገለ ወገን ክትኣቱ ዝከኣል ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ሕጂ እንታይ እቲ ዕላማ ግን ናይ ፖለቲካል ኮሜንቴተር እዩ ንስማዕ እስከ every inch of it. So what the Ukrainians did achieve surprise. It's quite a daring, military maneuver, and it's not quite clear what it is intended to accomplish. I mean, a lot of military experts are scratching their heads over the strategic goal here, because yes, you can dive into Russian territory. You seize a number of villages. They did that, and the political propaganda impact is immense. Right. It forced Putin to hold a special meeting of the Security Council, and the whole country saw him looking angry. I suppose he meant to look angry, but it is a psychological blow. The Ukrainians wanted to show Russians what it's like to be. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ከም ንሪኦ ዘለና ሳይኮሎጂካሊ ወይ እውን ንፖለቲካል ፕሮፓጋንዳ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደ ፀቢብ ቦታ ናይቲ ሃገር ኣቲኻ ስለዝኣተኻ ወይ ስለዘበልካ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክኸውን ዝኽእል ንዝብል ነቲ ስትራቴጂ ንክንርዳእ ብጣዕሚ ንሽገር ከም ዘለና መብዛሕትኦም ኪላታት እውን እንታይ እቲ ስትራቴጂ ንምንታይ ከምኡ ክግበር ተኻኢሉ እንታይ እቲ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ወላ ሓንቲ ኣይትፈልጠን ኣሎ ጥራይ እቲ ናይ ሓፂር ግዜ ከምፃልካ ዝኽእል ኣብ ፖለቲካ ድዩ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ድዩ ንፑቲን ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ንክገብር ድዩ እቲ ጉዳይ ኣዛራቢ ክኸውን ብዓለም ደረጃ ድዩ ነዚ ዓብይ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እቲ ኩነታት ተገይሩ ዘሎ ንሎንግ ተርም ግን እንታይ ምዃኑ ንክፈልጥዎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ in a few hundred square kilometers of Russia's in China. ስለምንታይ ነቲ ስእልታት ናይ ሰራዊት ወይ ገለ የጥፋልኩም ኣለዉ ብዙሕ ሸፊና ኢና ነምፅኦ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ቻነል ናተይ ነቲ ሪል ኩነታት ንከተርኢ ኣየፍቅዱን እዮም ዘለዉ ብፍላይ ናይ ዩክሬን ክኾን ከሎ ወይ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ከተርእዩ ኣየፍቅዱን እዮም በቃ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናይ ካልእ ካብና ብድሓኒ ስለዚ ምስ ከምኡታት ብኸመይ ቆሪፀ ዘርአየኩም ነቲ ሕግናቶም ክነማልጥ ስለ ዘለና ዝኾነ ይኹን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣክሽን እስቲ ኩናት ክለምል ኣብዚ ሕጂ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ውግእካ ትርኢ ኣብ ሪያሊቲ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ብሳተላይት ዝተሰኣለ ስእልታት ኣሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩናት እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ምጭኽኻን ክትሪኦ ከለካ ኤሮፓውያን ክሳብ ክንደይ ጨካናት ምዃኑ እቲ ሓቀኛ ስእሎም ሕጂና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ብፍላይ ብወገን ዩክሬን ዝግበር ራሻ ከባቢ 2 ዓመትን ገለን ኣብ መሬት ዩክሬን እያ ገይራ ዘላ እቶም ሲቪላውያን መይቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ግን ብመንፅር እቲ ክበድ ናይቲ ውግእ ብመንፅር እቲ ኣፅቋር ዝፈስስ ዘሎ ውሕድ እዩ ራሻ ተጠንቂቓ ትዋጋእ ዘላ ማለት ንራሻ ክፀልኣ ትኽእል ኢኻ ንፑቲን ክፀልኦ ትኽእል ኢኻ እሱ ካልኣርስቲ እዩ እስራኤል ትገብሮ ዘላይ ኩናት ኣስካሕካሒ ኩናት 6 ወርሒ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ገይሩ ኣለኹ ኣብኡት ኣጋጢሙ ዘሎ ሞት ምስ ናይ ራሻ ኣብ 2 ዓመትን ፈርቓ ናብ 3 ዓመት ዝቐርብ ዘሎ ዝገበርዎ ኩናት ናይ እስራኤል እዩ ዝበፅሕ ብፍላይ ኣብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክኸይድ ከሎ ስለምንታይ እስራኤል ብሩታሊ ባዕሎም ይፈልጡ ኢሎም ስለ ዝጭፍጭፉ እዚኣቶም ግን ተጠንቂቖም ከም ዝዋግኡ ዘለዉ ይነግረካ እሞ ምስቲ ዕንወት ዝወርዱ ዘሎ ምስቲ ክበድ ናይቲ ኣፅዋር ክትሪኦ ከለካ ራሻ ተጠንቂቓ ከም ትዋጋእ ዘላ በንፃሩ ናይ ዩክሬን ብዙሕ ግዜ ክትከሰሉ ንሲቪላዊ ዕላማታት ከም ዝሃርሙ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኤየር ሲስተም ናይ ራሻ ሓያል ስለ ዝኾነ ትክክል ነቲ ዕላማታቶም ክሃርሙ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ውራይ ኢሎም ድዮም ወይስ ስሒቱ እዩ ዝኸይድ ናብኡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን እቶም ውሕዳት ግዜ ናብ ራሻ ዝትክስዎ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ብዙሕ ዕንወት ከም ዘውርድ ነዚ ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ሪፖርት ከም ዘይገብሮ እዩ ዝንገር Enormous territory is little more than a mosquito bite in military terms. So
The other factor, of course, which your commentator mentioned, is that in coming out into the open and attacking Russia, they exposed a lot of Ukrainian troops and equipment to Russian aviation, artillery, where Russia really has an advantage, and the Russians claim they've inflicted massive damage on those attackers. But clearly, as far as the psychological balance goes, this is a Ukrainian victory. But as far as the military equation is concerned, it's really doubtful. But also looking at in terms of how the rules of engagement will So እዚ እቲ ሓደ ሓበሬታ ክኾን ከሎ ካብኡ ከይወፃእና ከለና ምስዋ ተሓሒዝና ክንሪኦ ዝደሊ ዘለኹ ናብዚ ክምለስ ኢና ሰፊሕ ትንተና ስለ ዘለኒ ኣብዚ ሓለፈ ትካለ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ነፍሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ኢና ሪኢና ነርና ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ርክባተና ሓይለ ይኸይድ ከም ዘሎ its key strategic partner. Iranian media reported that the country had asked for advanced radars and air defense systems from Russia as it braces for a possible war with Israel. According to a New York Times report, Iran's request has been accepted and Russia has started the process of delivering this equipment. Iranian state television broadcast footage of እንታይ ሪና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣዛረበ ኮይኑ ዝነበረ ኢራን ግብረ መልሲ ክትብ ድያ ትብን ዝብል ክሳብ ሕጂ ክትብ እያ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ ክህብ እየ እውን ኢላ መጠንቀቕታ ስለ ዝሃበት ግን ኢን ደ ሚን ታይም እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እታ ክህብ እየ ምባላ ጥራይ ንእስራኤል ዓባይ ማሕረምቲ እያ ምክንያቱ ስታክ ማርኬት ናቶም ክራሽ ገይሩ ቁጠባ ናቶም ኣብ ሽግራት እዩ ኩሉ ነገር ቢዝነስ ናቶም ከም ዝዝሕል እዮም ዝገብርዎ ምክንያቱ መጥቃዕቲ ከጋጥም ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ክነብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ከዓ ንባዕሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝገደደ መጥቃዕቲ እየ ዝብላኒ ካብቲ ሪል መጥቃዕቲ ናይ ኢራን እቲ ክገብር እየ መዓስ ከም ዝግበር ስለ ዘይነገረቶም እቲ ዝኸፈ ቅልውላው እሱ ክፈጥር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ክወፁ ይክእሉን እዮም ሎሚ ክትገብሮ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ስለዚ ቱሪስትስ ናብቲ ዓዲ ብፍፁም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ብዙሕ ፅልዋ ክህልወይቲ ከጥቅየ ኢላ ስለ ዘላ እዚ እንታይ ይገብር ሕጂ ንእስራኤል ተረጋጊያ ሂወታ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ኣት ደ ሴም ታይም ግን ከጥቅየ ኢሎም ከሎ ምስ ራሽያ ዘለዎም ነገራት የፃፈፉ ኣለዉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኣትዩ ከም ዘሎ ለንቀና ኸማን ሓድሽ ኣፅዋር ኣናውንስ ገይሮም ኣለዉ ትክ ተመሊሰ ከርየኩም እየ look at this one now. With military might, Iran has unveiled a chilling array of advanced weapon systems, sending shockwaves through the already volatile West Asian region. Our next report decodes Tehran's growing technological prowess, but also signals a dangerous shift in its... So Iran ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ let's say 3 ዓመት ድገለ ባይደን مستر إيران حدا ديل سلز جبره نداد نخشتو أفكيدهم لهم قراب للنداد زنبره بمنطر قديل نيرو بس واي بزح نداد سلز شتو حيال زخونه جنزب حيزهم نتجنزب دماء تقالات يفهم ولا قاب تحتقرص بزح نجارات مش China ديل نتجبروا تقندي أتقرناتهم ميليتارناتهم حيل وقولوا لهم مغنياتو they know العراق أب العراق تهجاتي مع سوريا تهجاتي مع ليبيا تهجاتي مع نخالط هجرات هجاتهم تبوا جريمة فلتو إيران تقدم التارجت مخاني فلتو لذي كم يجرب نفسهم ككلا خلقوا بخامي نفسهم كتحنوا لزغلوا حيلي بوجد يكون حيل كتر يومه سلاقينا أبو من ممتع كفره كم زلوا أريد أمريكا تفرهان إيران بزوانزي فيت مس إيران كتواقع الدلنيا زفر هذا مغنيات دم بزوها له هذا نبع على بكينات بزوح الشميمات لزلا توسع بكينات دمس على لو تيبلون ماليش غدا غماي قال إيران عميق زغنا زمدنا مس راشان China ስለዘለዋ እዚን ክልቲአን ሃገራት ንኢራን ተጠቂሞም ንኣሜሪካን ምድኻም ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ እያ ልክዕ እሳት ትጥቀመሉ ታክቲክ ስለ ዝኾነ ከምዚ ንዩክሬን ተጠቂማ ንራሽያ ተዳኽም ዘላ ንኢራን ተጠቂመን እዚን ሃገራት ድማ ንኣሜሪካ መሊሰን ከዳኽማ ከም ዝኽእላን ንእስራኤል ድማ ከጥፍኣ ከም ዝኽእላ እዚ ስለ ትፈልጡ ዘለዉ ናብ ኩናት ከኣትዉ ይደልዩም ዘለዉ ኢራን ድማ ብዝቐልጠፈ ኣፅዋራቶም ሓይሎም ዝኾነት ሃገር ኣብ ናብኦም ክትመፅእ ከም ዘይትኽእል ንኣብነት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ወይ ከዓ ኣቶሚካዊ ኣፅዋር ንምርካብ ኣዝዮም ኣቅሪቦም ከም ዘለውን ብሊንከን ከም ዝበሎ ምስተወሰነ ግዜ 2 ሰሙን ተሪፎም ኣሎ ይብል ነይሩ ስለዚ እቲ ኒኩለር ዌፐንስ ንምሓዝ ዳርጋ ኣብ ኣፋፌት በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ strategic posturing, raising fears of a potential and an imminent regional conflagration. Take a look. Guards have thrown down the gauntlet, flaunting an arsenal of cutting-edge weaponry with a clear warning to Israel. In a chilling display of military prowess. So ዝንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ዓቕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ብፍላይ ኣብ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ከምኡውን ሎንግ ሬንጅ ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ከምኡውን ኣብ ድሮንስ ሌቴስት ኤዲሽንስ እናገበሩ
ሰፊሕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ገብረኹም ዘለዎ ብፍላይ ድሮንስ ናቶም እውን ምስ ራሻ ኮላቦሬሽን ስለ ዘለዎም ናይ ራሻ ቴክኖሎጂ እውን ስለተወሰኾ ናብቲ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን መሊሱ ከምዕብል ከም ዝኻለ እቲ ድሮንስ ናቶም ስለዚ ኣብ ድሮንስ ገለ ካብቶም ሓያል ዓቕሚ ዘለዎም ሃገር ይኾኑ ከም ዘለዉ ይዝንገር IRGC unveils a new generation of cruise missiles, boasting their undetectable nature and highly explosive warheads. So, እቲ ሚሳይላት ናቶም እቲ ሃይፐርሶኒክ እቲ ብራዳራት ናይ ምርኣይ ዓቕሙ እናጎደለ ካብ ራዳር ክሕባእ ከም ዝኽእልን ከምኡ ድማ እቲ ተተኳሲ ናቱ ክገብሮ ዝኽእል ዕንወት ድማ እናሓየልዎ ይኸዱ ኣለዎ ስለዚ ኢራን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ እቲ መንግስቲ ድማ ሓያል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ሓያላትን በላሕቲ ሰባትን ኣብ ከምዚ ዓውዲ ከውፍር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሓያላት ሰባት በላሕቲ ሰባት ተወፍር ተኮይንካ ብሉእ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ትኽእል ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ተመፂኻ yes እተን ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ናይ ኣሜሪካተን ኮርፖሬሽንስ ብሪሊየንት ማይንድስ እውን ሃየር ገብራያን ገንዘብ ስለ ዝኸፍላ ብሓፈሻ ግን እቲ ዓቕሚ ሰብ ናብቲ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ኣሜሪካ ተኸይድካ ሓደ በልሕ ሰብሲ ኣፅዋር ኣብ ምፍራይዲ ከኣትወልካ ወይስ ኣብ ናቱ አንተርፕረነር ኮይኑ ወይ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ናይ ጉግል ድዩ ኣብ ገለ መለ ክሰርሓልካ ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ስፔስ ኣብ ክሪፕቶ ስፔስ ኣብታት ክሰርሕ ዝኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን እቲ ዕድላት ከምኡ ስለ ዘይኮነ በላሕቲ ሰባት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገራውነት ዝበሃል እውን ስለ ዘሎ ንሃገር ካይልካ ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ናይቲ ሃገር በላሕቲ ሰባት ከም ዝኣትውን ንሳቶም ድማ ነቲ ዓውዲ ክቕይርዎ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ነገር እዚ ኣፅዋር ንሪኦ ዘለና ሰብ እዩ ዝፈጥሮ it's about people በላሕቲ ሰባት ኣብዚ ዓውዲ እዚ እንተወፊርካዮም ብዙሕ ዓብ ስራሕ ክሰርሑልካ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጥ ኣለካ በንፃሩ ተራ ሰባት ተጌርካ ድማ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ግን ግዜ ይወስድ እዮም ስለዚ ኢራን ይኹን ቻይና ከምኡን ራሻ በላሕቲ ዜጋታት ናቶም ኣብቲ ዓውድቲ ስለ ዝዋስኡ ይኸፈሉ እዮም ግን ሃገራውነት ስምዒትካ ስለ ዘለዎም ንሃገርናኻ ስለ ዝብሉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንላዕሊ ገጾም ቀልጢፎም ክውንጭፍዎ ይኽእሉ ዓቕሚ ናይተን ሃገራት ድማ ኣብ ብዝሒ ገንዘብ ዘይኮነ ኣብ ዓቕሚ ናይቲ ሰበን ስለ ዝምርኮስ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ መመሊሰን በዓል ቻይና ንቕድሚት ብሬክ ስሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓድሽ ነገራት ዝእቱ ዘሎ ዋላ ኢራን እውን በቲ ንእሽተይ ዓቕማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ትሃንፅ ዘላ እቲ ህዝቢ ንሃገረይ ስለ ዝብል ፀላእቶም ከጥፍዎም ከም ዝደልዩ ስለ ዝፈልጡ ለይትን መዓልትን ሰሪሖም እዮም ናብኡ ዝወፅኡ ዘለዉ በቲ ዘለዎ ኩሉ እገዳን ዕፅዋን ከይተደረቱ of weapons in the Navy, the speed of operation of systems and vessels, intelligence, mobility, and dexterity are certainly considered among our naval power. This comes at a time when the region teeters on the brink of an all-out war, with the Israel-Hamas conflict in Gaza serving as a volatile backdrop. Iran claims these missiles are reportedly undetectable, raising alarms in a region which is on a razor edge in the wake of Hamas leader Ismail Haniyeh's assassination in Tehran. Tehran has laid the blame squarely on Israel for... So, as ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሓማስ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ኢራን ዝተቐተለ ናይ ብሓቂ ንኢራን ዘሕርቕ ዝነበረ ኩነታትን ኢራን ድማ ነዚ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ዝዛረብ ዘሎ እዩ ስለዚ ኢራን ሓደ ኣብ ዝሓለፈ እውን መጥቃዕቲ ኣብ እስራኤል ጌራ ስለ ዝነበረት ድሮ ሓበሬታ ተቐቢሎም ኣለዉ እንታይ ዓይነት ኣፅዋሪ ክሓልፍ ዝኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ኦልሬዲ ሓደ ዴታ ኤክስፐሪመንት ከም ዝገበሩ እዩ ዝነገር እዚ ኤክስፐሪመንት እዚ ድማ ኣብ ሪል ላይፍ ስለ ዝኾነ እንታይ ክውስኽሉሎም እንታይ ከከብልሎም መጠን ግዜ ዝወሰዱ መጠኑ ድማ ክሕይሉ ምዃኖም እዩ ዝንገር that's the problem ኣሜሪካ ግዜ ክኸይድ ከሎ ክደክም እያ they know this ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ግዜ ክኸይድ ከሎ ኤሮፓ ብሙሉእ እናድኸሙ እዮም ክኸዱ እናሓየሉ ይኮኑ ክኸዱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን እናሓየላ እየን ክኸዳ ምክንያቱ እናደየባ ስለ ዝኸዳ ዘለዋ እቲ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዓለም ከዓ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኢራን ንኣብነት ነዳዲኣ ከይትሸጦ ብኩሎም ዓፅዮማ ነይሮም ሎሚ ግን ነዳዲኣ ዝገዝኡ መሊኦም እዮም ናይ ኢራን እገዳ ናይ ኣሜሪካ እገዳ በዓሉ ይፈልጥ ዝብሉ ቻይና ጥራይ ኣሎ በዓልኩም ትፈልጡ ኢሉ ናይ ኢራን ነዳዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌም እናቐየረ ፕላን እናቐየረ ነዳዲ ናይ ኢራን ዝገዝእ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ኢራን ክትሕይል ይደልዮም ቻይና ኢራን ሓያል ሰሜን ኮርያ ሓያል ራሻ ክህልው እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ በይኖም ኣሜሪካ ኩሎም ዘራያታ ሒዛ ከተዳኸማ ከም ትኽእል ስለ ትፈልጡ እቶም ዘራያት ናታ ክኾኑ ዝኽእሉ ወታደራውን ቁጠባውን ሓያላት ክኾኑ ትደልዮም እያ እስዋይ ኣብ ብሪክስ ዘለዉ እዚኣቶም እቲ ብሪክስ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ክሰርሕ ብሓደ ንላዕሊ ክኸይድ ዝደሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሄጀመኒ ወይ ከዓ ግበታ ንዑ ክብድህዎ ተኮይኖም ንሳቶም ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠባ ብካልእ እውን ሓያላት ክኾኑ ክኽእሉሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ሃገራት እዮም ፀጋታት ዘለዎም ሃገራት ስለ ዝኾኑ ቲንግስ ኣር ጎይንግ ቱ ቢ ኣብ ሎንግ ተርም ናባቶም ገፁ ክኸይድ ነገራት ናብትዮም ኣይኮነን ክኸይድ እዚ ጽቡቅ ጌርካ መርዳእታ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ሶ በዚ መቃልና ራና ኣሜሪካ እንታይ ግብረ መልሲ ትባል ኣብዚ Haniyeh's death, although Israel has neither confirmed nor denied its involvement.
In response, Iran has vowed retaliation, signaling that it may no longer be content with mere proxy warfare. As tensions reach a boiling point, the US has bolstered its military presence in the region, deploying advanced F-22 stealth fighters and additional warships. Meanwhile, civilians across the region are bracing for the worst. So America still up to ቦታቲ ስጋትና ይውግእ ከም ዘሎ በዚህ ካትፈልጥ መመሊሳ ወታደራዊ ዓቕምናታት ትሕይለላ ብዙሕ ሰራዊት ከምኡ ድማ ዓበይቲ ነፈርቲ ኖርማላዊ ዘይተቐምጠን እናንቀሳቐሰት ናብቲ ቦታቲ ተቕርባላ F-22 ዝበሃላ ነፈርቲ ናብቲ ዞባቲ ናብቲ ማእከላይ ምብራቕ ዝበሃል ኣትየን ከም ዘለዋ ስለዚ ስቲል እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ካልኩሌሽንስ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣሜሪካ ንባዕላ እውን ኣብ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እቶም ሴኔተርስ ክምባል ሊንሲ ግራሃም ዝበሃሉ ግድን ንኢራን ክንሃርማ ኣለና እዮም ዝብሉ እዚ ትውግእ ክጅምር ይደልይዎ እዮም ኩሉ ግዜ ፀላኢ ክህልወካ ኣለዎ ኢራን ድማ እታ ኔክስት ፀላኢት ክትከውን ተመሪፃ ዘላ እያ ስለምንታይ እቲ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣፅዋር ኣብ ቢዝነስ ክህልዋ ተኮይነን ፀላኢ ክህልወን ኣለዎ ፀላኢ እንተዘይብለን ክሸጣ ኣይክእላን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ፀላኢ ክገብራ ኣለወን ኢራን ድማ ሓንቲ ካብተን ታርጌት ኮይና ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ንኢራን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናራቲቭ ናተን ክትልያ That's why ድማ ንኢራን ካርሞዋ ድማ ሄርሞን ካላርሲ ግን ምስ ኢራን ዘሎ ቋንቋ ናይ ውግእ ክቕፅል ምዃኑ እቲ ምቕስቃስ ክቕፅል ምዃኑ እቲ ዕፅዋን ዝተፈላለየ ወታደራዊ ማኒቨር ምግባር ናይ ኣሜሪካ ክቕፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና On the ground, the impact of this looming crisis is palpable. Beirut's southern suburbs are emptying as residents flee to the mountains, while airlines cancel flights to regional hotspots. In Lebanon, civilians frantically fill their vehicles with fuel, while hospitals gear up with emergency supplies. So, ከም ንሪኦ ዘለና ሊባኖስ already እታ ሕዝብላ ዘለዎ ሃገር እያ ብጣዕሚ ሽግር ኣጋጢሞም ከም ዘሎን ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ዓብዪ ፀቕጢ ከም ዘሎ ብምሉእ እቲ ዞባ ድማ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ስዑድያ ንኣብነት ዓብ ናይ ኢኮኖሚ ፕላን ክትገብር ትደልላ ግን ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣብቲ ዞባ ስለ ዘሎ ሰብ ናብቲ ዞባቲ ተረጋጊዩ ቫኬሽን ክገብር ወይ ክኸይድ ሽግር እዩ ስለዚ እቲ ዞባቲ ካብ ምዕባለ ብጣዕሚ እዩ ዝኽለፍ ዘሎ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ክንሪኦ ከለና ግን ብመቃን ናይ ኤርትራ ወይ ካብ ናይ ኤርትራ ኢንተረስት ረብሓ ክንሪኦ ከለና እቲ ዞባ ሰላም ክኸውን ይግብኦ ሰላም ክህልሎ ኢና ንብል ግን ብካልእ መንገዲ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወጥሪ ነቲ ዘሎ ዳይናሚክስ ሚዛን ናይ ሓይልታት ይቀያይሮ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ግዜ እቲ ዞባት ብምሉእ ሰላምን ርጋትን ኣለዎ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ኤርትራ ግዳያ ኮይና ነይራ ስለምንታይ ኣሜሪካን መሻርክታን ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነገራት ረሲኑ ስለ ዘሎ ሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሓስብ ክህሉ ይክእልኒ እንተሎ ድማ ኣንፃር ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ክህሉ ይክእልኒ ስለምንታይ ኤርትራን ባዕሉ ሓያል ሃገር እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኤርትራ ብቐሊሉ ደገፍ ካብ ካልእ ክትረክብ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ኣሜሪካ ኣንፃር ኤርትራ ትገብሮ ስጉምቲ ዓብዪ ስቅኣት ከለዎና ፍርሃት እያ ክትገብር ትኽእል እንተገይራ ማለት እዩ ስለምንታይ ንእሽተይ into the Russian Kursk region. Is this in line with the agreements with the US and other countries that provided weapons to Ukraine? Well, of course, in the public, we won't know exactly what has been agreed or whatever. So እንታይ ዘሎ እዚ እጅ ናይ ኣሜሪካ ኮማንደር ኣብ ኤሮፓ ዝነበረ እዩ እዚ ዩክሬን ጌራቶ ዘላ ናብ መሬት ናይ ራሽያ ምእታው እተን ኣፅዋር ዝህባ ዘለዋ ዝሕግዛ ዘለዋ ኣሜሪካን ኤሮፓን ሕራይ ኢሎም ድዮም ብናቶም ፍቓድ ድዩ ብናቶም ሓበሬታ ድዩ ወይስ ከመይ እዩ ኢላ ትሓቶላ ግን ትመልሲ ስምዑ እጅ I'm happy at least that the United States is not trying to put the brakes on what Ukraine is doing. I have not heard any public statements saying that Ukraine should not do this. Of course, Ukraine has the right to defend itself, which includes eliminating areas, sanctuary, from which Russia is attacking Ukrainian towns and villages and killing innocent Ukrainian citizens. So is this in line with Western policy? In the larger sense, yes, Ukraine is defending itself. This sounds like one of the worst nightmares for the German Chancellor Olaf Scholz, who said he never wants to see German tanks back on Russian soil. I mean, እንታይ ትብላላ ጀርመን ብፍላይ ንጀርመን እዚ ናይትሜር ወይ ካት ዝኸፈ ሓበሬታ ንጀርመን እዩ እዚ ምክንያቱ ናይ ጀርመን መራሕቲ ብፍላይ ቻንሰለር ኦላፍ ሾልስ ብፍጹም ኣፅዋር ታንክታት ዝኾነ ይኹን ናይ ጀርመን ኣብ መሬትን ሓመድን ናይ ራሽያ ክረአ ይደልኒ ነይሩ ስለምንታይ
تاز قربت مشاركتهم زنبرت نقطة باوي حمبابة ناي جرمن كاب كل التشح كساب كل التشح ممكن طبعا يزبال نيرو دسيك مانو في يوروبي يزبال نيرو كاب كل التشح جميرو زخول لحمبابة زراعيو ناي رشا ندادن قازن سلزرغوبي نيرو مس راشا دما عبزم دنا ندادن غازن ترايدي كونسي تماليشم دما كلتي مخاينومن كالي نبرتومن نتعداغاتي زرع على تقوصاصيروم زشطولو زنبر بوتاي از جرمن مس راشا ازيط بو معزنا زنبرهم هاجرين لو مجن أصوار ناي جرمن أمريت ناي راشا كأنه خلو كريوه خلو ناي بحكي أمونغوهم زنبر سمع completely كم زفرسو أمريكاينا نرزلنا جرمن دمانزي نبعلهم جرمن ون كم صبو كم زيريون ناي بحكي كم زحزنهم نعامون إنا نرزلنا. Understand the point or the perceived dilemma, and this is the kind of thing that the Russians and the Kremlin firsters, this is what they will use. They will point to this. So this is the time for German government, for the Bundestag, to be calm and cool and recognize that this is Ukraine defending itself against Russia's attack, eliminating sanctuary from which a third of the Shahed drones, for example, have been launched against Ukrainian towns and cities, and putting pressure on Russia. I mean, this is classical military doctrine at work, trying to get the momentum, create dilemmas for the enemy, relieve pressure from other places. Ukraine has no interest in conquering Russian territory, but this will help force the Russians to recalculate what they're doing. سنتاي زبل زلو زي جرمن هدو إلهم كريوه كخلو لهم كوم مالتنا يكونان أمريكا completely إن جرمن تنبر كخيد جيرو ميم جرمن أنس الربحة يتخيد الله completely أنس الربحة نربحنا أمريكا تبجحون له تربيها لأنكم أمريكا مريسا يتخسر زلا كم معلتنا معلتي تخسر يا زلا ندادي بحسور زقزوان بتصفف دمتهم زنبرن بخبور يقصوا له نماني هبتم له أمريكا and they are losing تن كامباني تاتناتهم دما كم معلتنا معلتي نا أمريكان زخرز له مهنياتو 4% وسيخ كندادي جزيخة أب داقة عالم كتوادر سلزي تخل سلزي فابريكات ناتن أب جرمن زلو عتيل أمريكا ياخد له مهنياتو نا أمريكا كم زي إنسنتيف يوم ممسل زلو تيجبر له وطبعا جرمن إلا مسالة مالتي الزخاء وقليلو كحوزي كل تجمي الجرمن كن كم زم تريوم دلو جرمن جازتنيا يوكرين ترايم زولو تم إليت ناتهم تعوزات يوم ممسل زغون تميديا ناتهم نا أمريكا تراي سلد زارب اتنا جرمن ربحة أي رايو من يزلو جرمن كن كان مالتنا مالتي يوم كل يزلو نابي تطوكل بخمي يكون we don't know حيال هزبيو كمكت خليو حدش نجارك فترة خلي زبهاليو قليل هزبي كونن كن اتمرحنات complete لكم زبلو عميز نجار زلو من البعض أرتي استجبر من رجاري ناينات يمانا يكون في متيو كن ولا أنت مثلا أبسط تطوكم زي تبليهم زقبروها تي establishment كل سيستم استقطع زيارات سلزل أمريكا بوشتي زخونة نجار كقبرهم زي كل يوم جرمهم زلو it will take time but الجرمن بيلا جرم يوم تسعيتهم لا جرمن تتحسيا مالتا أوروبا وحبرة زبال كل جزء رموس يخكون معناته إنجناتو موتور تتبلاشيو ماكينة كنا متاي بويا لخي خايا ويقله كل جزء حيا الماكينات كونها يتخليها موتورنا أوروبا هذا ما جرماني خالو كله بناي جرمن حي لازم كسر غزنا بري جرمن نادك أسن حلقيدو تأوروبا حبرة ما مليسو بغلطف كم قل مخانة رئيس الرئيس كهال زخوني يكون نجار كتريلو تخل نجار يلا Vladimir Zelensky obviously didn't talk to President Biden before they started this attack. This reminds me a little bit of Benjamin Netanyahu not talking to the White House before they assassinated the Hamas leader. Is this a new trend? Of course, I don't know this, but I think the President Zelensky and the Ukrainian General Staff are smart to protect information. If we know about it, if people in Washington know about it, then for sure the Russians will eventually know about it, just because of leaks, not intentional perhaps, but nonetheless, information gets out. And on something like this, I think it was exactly the right thing to do to protect that information. Perhaps at some level there may have been some intelligence sharing, but it's good that all of us did not know about it. So you don't see that as a... So that will la Germany andro تسمعوهم كم زلوا بزي خاطري نتنياهو نأمريكا خينا جري نيروبا خينا جري أسوارها بوني لبا فينشا كابا فينشامي وزدا منتيلو أنصرف حوم ويونسهم زي دقفوا استراتيجي قبل كلنا حتمني دليت مزجبر دما شفنوني يحبوني ميدياناتكم غيركم دما صبغ شفنها بوني زبلهم لذي إسرائيل أمريكان كم يجرون يتعاطلوا من الجغا كاب إسرائيل كاب نتنياهو كي ناتو كي أغلنا جغا زلنسكي
ንብረትና ገለ ወሲዱ አንጻር ረብሓና ንዓና ከይነገረ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ዝገደደ እናበለት ያዛረብ ዘለም it's a very classical ኮሚ ኮነን እኮ ማለት እንተነጊሩና እኮ እቲ ምስጢር ደገ ክወፅ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂ ወላ ሓንቲ ስትራቴጂ የብሉን እዚ it's just ነተን ሃገራት ኤውሮጳ መሊሰን ናብቲ ደመነት ከኣትዋ ካብ ቀደም ከምኡ ዝብል ነይሩ እተን ሃገራት ኤውሮጳ ወይ ኔቶ ናብቲ ኩናት ንኽኣቱ ጥራይ ዝፍትን ዘሎ ዘለና ካልእ ስትራቴጂ የብሉ እቲ ኩናት ክሰፍሕ እሞ ኤውሮጳ ኔቶ ናብቲ ኩናት ንክኣቱ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሳቶም ሰራዊት ስለ ዝወዱ ዓቕሞም ስለ ዝወዱ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩናት እዚ ኔቶ ከም ዝሳተፎ ከም ዝኣትዎ ትገብር ከመይ ጌርካ ተለዓዓሎ ሕጂ ናይ ጀርመን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣፅዋራ ትይሎ ናብ ራሻ ማለት እዩ ምናልባት ራሻ መሬት ናይ ካልኦት ኤውሮጳ እንተሃሪማ እቲ ኩናት ክሰፍሕ እዩ ፑቲን ድማ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጦም ንኤውሮጳ ብውግእ ዘይኮነ ክስዕሮም ብትፅቢ ጥራይ ክስዕሮም ምዃኑ ትፈልጥ እንታይ ማለት እዩ ስኸ ድሮ ኣብቲ መጀመርያ ናይዚ ውግእ ናይ ዩክሬን ክጅምር ከሎ ሓይሊ ነይርዎም መኻዚን ኣፅዋር ስለ ዝነበሮም ሓፍከፍ ብል ነይሮም ሕጂ ክሪእዎ ከለዉ ኩሉ ተወዲኡ ስለዚ መዝሙሮምን ቃንኦምን ቁጠባናቶም ተፀያይቑ ኤውሮጳ ቁጠባናቶም ክፅያቅ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጠ ትም እንድሕሪ ኢለ ግዜ እንተወሲደ መመሊሱ ትቃንዛ ናቦም ክመፅኡ እቶም መራሕቲ ድማ ተጠሪዞም ክወፅኦም ብምባል እቲ ካልኩሌሽናቶም ናይ ኤውሮጳ ብቦምባታት ኣይኮንካ ንስዕሮም ብግዜ ኢኻ ትስዕሮም ዝብል ካልኩሌሽን ወሲዱ ኣሎ that's why እነዚ ግብረ መልሲ እውን ከምቲ ዝድለክብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ኤውሮጳ ኣበይ ክሃርማ ይኽእል ፈሊጡ ኣሎ ነዳዲ ዘይምህላው ቁጠባናቶም ይፅያቅ ስለ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሽግሮም ናብኣሰ ክኸይድ እዩ እቶም መራሕቲ ድማ ካብቲ ቦትኦም ህዝቢ ግሒጡ ክጉሕፎም እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ይጥቀም ዘሎ ፑቲን ቀሊል ሰብ ኣይኮነን The sign that the Biden White House is weaker. This is such an important part of military operations, what we call OPSEC, operational security, not sharing information beyond who absolutely has to know. And, I think the Ukrainians need to have the freedom. My criticism of the Biden administration has been that we've had bad policies that hindered Ukraine's ability to defend itself. So I'm glad that there has been no message coming out saying, hey, be careful. And it also gives lie to this perception that somehow Putin will escalate, use nuclear weapons. The worst thing he's done so far is launch an attack at another Ukrainian supermarket. So we have been deterring ourselves for too long. So you would say there is no... So ናይ ብሓቂ ዘገርም ኣሜሪካ ንባዕሎም ርሒቆም ነዚኦም ኣብ ሓዊ ክትዎም እዮም እንታይ ድብል ዘሎ ዋላ ዝኾነ እንተገበርና እኮ ፑቲን ሲ ግብረ መልሲ ሂብን እኮ ማለት ንሕና ንፈርሆ ኣለና እምበር እቲ ኒኩለር ናቱ ሲ ንኽርዮ እዩ ገይርዎ ዘሎ ስለዚ ክትኩሰልና ይክእልን እዩ ማለት ሲ ግብረ መልሲ ሂብን እዩ ለባም ስለ ዝኾነ እምበር እንታይ መን ተኸልኪልዎ ኣሎ ወላ ሓንቲ ኮይ መዕገቱ ዘይብሎ እቲ ኣሜሪካ ኣሮጋንስ ናቶም ረይዎ ኣሮጋንስ ግን ኣይኮነ ናይ ኤውሮጳ ከመይ ጌርካ ኣብ ጉድጓድ ትእትዎም እዩ No red line? I certainly hope not. So maybe, Ben, you know Ukraine so well, and also the military strategy of Vladimir Zelensky. Why is he doing that now? Of course, we don't know, and I'm not entitled to know. But as I do my own analysis, like everyone else, there are 3 or 4 things that I think they're trying to achieve. And of course, always in Ukraine, you have to keep in mind the weather. How much longer do they have before the weather turns really bad in the fall? So that perhaps is a consideration. But why now specifically? Of course, they have been suffering losses and very incremental, but nonetheless losses in the eastern part with Russia being able to use their manpower at huge loss, but still making incremental gains. So I see this as a move by Ukraine to divert Russian resources, to cause the Russians to have to So بحفش أنت تقول زلوا بعثرت بلا يوكرين بزح شجراتن بزح سعراتن يقاتمهم سلزنا بره كابو وتيخان راشا كتداهم اللي تخل من قدي إنما كباريو نابليهم زارب زلوا بحفشة تكونتات أوروبا دي بابتو كم تعطوا يوم زقبر زلوا أمريكا أبتي شك أمس هتود ما قري فمم خديهم بعلهم في جراوت كبروا أتوار كبانا جزو كنشطلكم هنا بعلهم كتفريط خلونيهم جن تجنزبن وطبعا نباهم هنا نقطفهم سراشا زلهم زمدنا جن حنت كابت استراتيجية أمريكا عملوا بملو سريها أمونجو جرمنن راشان زنبرة زمدنا كم بوت كلنا زبلو زنبرو absolutely جيروم مسمالتي نايلو معرس دم عبز غنزاز مخل عبت مرتد ما وسيدنا لنايبل لايك جبرو سبورت جبرو كومنت ناتكم قدفو كم وتر دم شير جبرو أناتكم دقف هاي تقارص نابلكم حنت لبوا الدنيا كبكم لسنا إذا مخرجين تهم قطباوي وتكم كتيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان يجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبتي سيكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبران لنا
ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከም ኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቱ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ thank you very much